iyang o kasilelia maingko. Puyenka patroy na chungol sakarata nan wasan kairwat. O puyeki chungol sakarata ban patronin lang o kipa pompe yunsak. Men patrowan pata pompe yu o chiangki chungol sakaran tangkan sapakana nila. Kayap kupurana nila po na raksuan pompe yu. Mawia sirenan baywat. Perakiwi wawat pang kupuran orior isunan ko. Wawan kisapal marlikant ko. Nana lang ko. Nan kaniye ko. Chungol wawan pil toka sapal mar nilang ko. Ninsay ko. Peti wekan. Peti sokan. Samurokan. Roropolkan. Melririkan. O meninpeitokan. Apuebe kiyokan muay. Chungol wawan pil toka sapal men pompe kayon kabna. Karyawan kabna o warachungol warang ko. Puegi sakarata watre pan person ke kaping ngong wainu unsak o chowekan karos ay men sakar sapal ke kupurusulap enanilap en kasing kaipai pona rakson sangoro wasalapalap namarken waisonu waon kisunan ko poleku wawat sapol marlikant ko nan kaniye ko o leisokan sirisokan samorokan sumasen ko usapakan peliantalan ko usapakan o chon wainu unsak. Hakonang yin kamo waki sakaran kaping wat ong chon way ni unsak. Puegi kupromay le kachin kaupo kaniyayer likilik nan totok magchayr kachin kaimsak ni noben pe isak riyaw pariyakit isak tuwaw. Puyen ka kiyang wiya emen sapolmen way kayan koch ong nan pukon pa way. Puyen ka patrawan tola apuegi kupuran chon way kachin kupure kaniya. Sapol mamal sawas en men pilipil, ay men pil tola at sang met patrola. Peki sapol men chon way sawas en uchut ong songkan karos, me pangkin kosonti, te kosonti yer, peki uchut pelen chon way, me pan melel kaya puiti minimin, o kun kapayata kosonti in totongkan karos, me pangkin kak en kamakit sila o itan e polpen sapol matrail yeyas en way chikichikan sapol lasi wot. Ngay, DJ Opispo, me wiyayer sapol men way ken kot ong nan pukowot, erere chkol sakarata o kasililye mainku.